Iti inapalabas, nadatngan ni Badet ti panagsarsarita daanan niyas kan Rodesa. Inatap adagos na ito ingar-armen ti baro ti kapsat na. Nasdaaw ni Rodesa, iti masanga ili na ni Harold iti opisina da. Inawis na amangang iti restaurant. Agpada ang naragsak na Badet kan Mrs. Rubio iti maamuan da ita. Nagkita daanan niyas kan Harold, edi kimuyog da ito'y kan Mrs. Rubio anang sarungkar kadagiti talon da. Inublag ti amana, edi maamuan na ti pakariribukan ni Ananias. Saan anamnamaan ni Harold, nga agranada kan ni Ananias, iti panangpasyarda kan ni Rodesa. Kinasarita manen ni Badet ti kabsat na. Ngem nakaikedengen ni Rodesa. Ita papagayam, denggen yu tituloy ti makalawa sa pakasaritaan ara paulwan. Daytoy asing-sing. Ditoy drama tayo, Sonata ni Aya. Anya nga ti pampanunutan ni Harold. Sigurado nga agatap nga agaramakan ka. Agpada kayo nga dakarbangan na nga gayat. Ngam ad-ad na amay ka rin ni Harold. Saan mo kumangibaga dayta, Ananias? Ngamin, as-asidag ka dito'y puso. Ha? Agpaiso ka dito ng ko? Apay na ita sing-sing. Anya ti kahit asawan na ita. Daytoy asing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka, Ananias. Agpaiso ka ni daytoy. When? Ay ayaten ka. Agyaman lang. Maragsa ka lang, Rodesa. Ulitan. Daytoy asing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka. Diyak mas baalan ti kinaragsak ko. Ayun, rumban ko maasak ti mangisagot kan kay ti sing-sing. Kaibatugan daytoy asing-sing, ti sibubukala kinatawag. Kat iti panangyusong ko iti sing-sing iti ramay mo. Kaipapanan na, ti panangikot mo iti pusok. Rodesa. Ipatag mo kumaday ito yung sing-sing, Ananias. Di mo pukpukawan. Ket nung apukaw mo daytoy. Mapukaw mong tumatan, di pamatag ko ken ka. Anya ti kahit asawan da ito eh. Apay ang nagkuyo kayo kini Ananias, ha? Dinanon na kaya pagtrabaho ha, manang Badet. Kat inawis na ka nagpasyar. Intulod na ka nagawid. Anya? Ananias, dumanon ka pala nga. Uray saanan. Uray tanay tulnog kamatay. Amangan mo kaya't mo pa'y taginan na. Agpalamis ka pala. Agtimplaak iti juice. Uminom ka pa'y. Inton maminsanan. Saan mo napilitan, no? Saan naakay at Rodesa? Sige, saan akong nagbayag? Agananad ka ha. Sige, manang Badet. Sumarikak mata na iti kwarto. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I hope. Anyati ko naman, Ananias. Kaslajak mamati ngay naklon ni Rodesa ti panagayat mo. Kaano pa yan nagsawa kiti saan nga pudno kada kayo tatang? Una nga, Apay. Pampanunutag lang na niyan to, ti pagtungpalan ti ayan-ayat yung anak ko. Nakaturpusak mo ti kurso. Nagtatrabaho ak. Kan may sa, itay lang inaklon na ti panagayat ko kinikwana.
No, may papaniti kasara. Adayo pa yan dayta. Sana kasta, ti kayat ko asawan. Amukmat kat di ngagbalin ta problema mi ni Badit akabsat na tatang. Isuday ta, ti problema ngay bagbagak. Saan tayo pala panunutan dayta tatang? Diyak kayat amatong day ti kinaragsak ko iti panangaklonan ni Rodessa iti ayat ko. Nadlaw ka nakasilaw ka pa lang diti kwartom. Sana nakatrang ka, isa simril kaklatan. Ada ka din napatangi bagam kanyak manang. Kasla kaya't nakaliklikan Kalpasan ang nakatalikod ni Ananias. Nagdadaras ka mo na simrek diti kwartom. Manang, Amom siguro pagdamagan ka, no apay nagkuyog kayo kinanan niya sa niya. Agpudo ka man kanyak. manang Badet. Awan mo ti dakas na no kumuyog akken kwa na. Ngamin inawis na kang pasyar. Ang mga no panonotin na, nga danamnaman na nga ayatem. Wano, agayan ayat kayon? Kasanungatan. Laglagi pang protesa ha? Ni Harold tirumbang apaki ayan ayat ham. Laglagi pang dayta. Girl, I need you. I need your love. Kasanong nagpaiso na maamuan ni Manang maabadit nga ganyan ayatan. Kat saan mo't apaboriti relasyon ta? Ananias, Apa yang nagsinay ka? basta laglagi kong kumaka na yun. Ay ayatan ka. Ket ipatig mo kumadayta pa nagayat ko ken ka. Ikarit. Saan mo kumapukpukawan ti singsing? Taday tati tanda ti panagayat ko ken ka. Ipatig ko dito eh. Kasi ti panagayat ko kin ka. Saan mo payasin ang batang ti saludsud ko? Nakasagana ka kani amang sukir iti pagayatan ti kapsat mo? Gapoy, ti ayan-ayat ta. No saan mo kabagla na mapukaw dayta singsing? Ad-adapay at sak kabailan ang mapukaw kay ti biyak ko. Kaya manak. Sana kabailan ni Manang Badet nga ipaay ti pagragsakak. At aken ka ti ragsak ko, Ananias. Maragsa ka na karagdan ang nagkukin ka. Ikarit. Agbalinak ang natibker amang iruper iti ayan-ayat ta. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Naggapo ako iti pagtrabaho ni Rodessa, Manang Badet. Awisa ko mga agpasya. Saan ko anadanon? Anya? Saan mo kati adinamag kadagiti ka-office ni Naan na no sa dino tinapanan na? Saan ako na nagsaludsod pa eh. Impagarup ko no nagawi din. Awan pa'y mat. Ha? Napanan na nga ta. Amang ano kadwa na matagiti daddo maaka-opisinaan na. Kat napanda pa'y nagpasyar. Ano, napanda nga tayo iti mall. Uray malangan. Amang ano mabayag da pa eh. Sana bali. Inton maminsan laangan. Ibagam to laangan ng imayak. Katday tati paglidlidayam, Harold. Talagang sakit di nga agayat ka kin ni Rodessa. Panggap ko pa ilang ti agaram king kwa na.
Saan ka mapapalaw? Napintas ni Rodessa. Nasingpat kan nasirip. Awan ti rasur na saan nakaamaayat. Ngumnoad dan kayan ayat na. Awan ti mabalin ko, mama. Ipalubos mo, amaunanda ka. Laglagi pa. Anak nakatisigod, amayor. Dakal ti utang da na imbag-anakam dagiti nga agkapsat iti pabilya tayo. Kayat ko, no ayatan nak ni Rodessa. Awan iti kondisyon. Ayatan nak. Gaputan na pudno ti panagayat ko kinkwana. Lalahingam nga rada, iho. Uwan, mama. Ipasnak kon ti agaram ko ni Rodessa. Eto na ang araw natin. Apay nga itakalang, Rodessa. Amom ka di nga may ni Harold iti opisina yo, tapno awisin nakakumangag pasyar? Manang badet. Ti amo na madano na ka dito'y balay. Ngamawan ka. Napanam. Kuha manang. Apay hindi ka makasungbat. Agpudno ka man kanyak, Rodessa. Di mo ibaga akadwam manan ni Ananias. Kasanungatan. Ano ti baga ka ni manang. Tsaksamatan makaulpot kan ko na. Oh. Agpudno ka man langon kanyak, Rodessa. Kuha manang. Dagiti gagayam ko aka opisina at tikadwa ka nagpasyar. Jakmat nga min amo apasyaran nak ni Harold. Eto na ang araw natin. Kalpasan na nagapo ka dyan munisipyo, nagdiretso ak ti balayo, Mrs. Robio. Amangan ko nak no, napatag ti bagayo kanyak. Agyaman na tapinatgam tikid daw ko ayay mo dito balay. Saan kayo ang mapagkadkadan? Dakal ti utang mi ngagkabsat kada kayo iti day ti Mayor Rubio. Nadanod mo't nga ta ni Harold ti kapsat mo iti opisina da. Kat napatganti kalikagom na aba ipasyar na ni Rodessa. Wen kat nga ta? Dahita tinagpayabakan ka. Mariknak tinapalalo a panagayat ni Harold kin ni Rodessa. Anya? Nasingpat ni Harold. Agpadadakin ni Rodessa. Agbagay dalakit ti. Anya lakit din aragsak ko. No, adda pa kay karyante kapsat ko iti anak yo, Mrs. Rubio. Amoy mat. No kasano, ti kinakurapay mi. Napalaro ang ragsak ko. Tanay kanak man ang itigundawa e mapasyar ka. Agyaman aklaonay. Mababay na kada kayo, Manang Harold. Saan kang agbahin kanyak? Kaya't ko ana asidag tirik ng kanyak. Anya? Saan aday ito iti umno a lugar? Apang ipudnuakin ka. Ngimsapay ko mata maawatan nak. No ipudnok ti panagayat ko kin ka. Ha? Rodessa. Ikarik, ano ayat anak? Saan kantong agbabawi? Gaputan na pudno ti panagayat ko kin ka. Girl, I need you. I need your love. Nakaragragsak kamot adimtang. O anya, naipasyar mo ka ni Rodessa. Saan ko lang ano ipasyar, mama?
Naipudnok pa yung ti panagayat ko kinkuana. Apay nga katawa kayo, mama. Ay, maragsakan aklaang iho. Amo, magunod mo ti panagayat ni Rodessa. Day talaang, nakadakayan ayat na. Maawaran kan samot na natago si tinamnama. Sigun ken ni bate, awan ka no ba'y ti kayan ayat na. Agar-agar nga tapela, niya nang yasking kuana. Maag ni Rodessa. No paayan na ka, kat sa bali ti pakiayan ayatan na. Natalag kayo launay, amabali na kayat nakmat ni Rodessa. Siyempre, saan ka lang abak nang nasingpot kan gwapo ka. Nasirip ka pa, iho. Nasingpot day di papa. Saan na kayat? Apag panakkel tayo, tikinabak nang tayo. Dakkel tinaitulong tayo di papang mo kadagijeng agkapsat. Mama, imbagak idin kada kayo. Kayat ko, ano ayatan nak ni Rodessa? Gaputa nagtaod iti puso na, ti panagayat na kanyak. Awan iti kondisyon. Saan amapilpilitan laeng. Eto ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, o puso tila di ka. Madlaw ko nga alo si Isen ka manipod pa'y dimteng ka, Rodessa. O niya, kumusta ti panangipasyar ni Harold ken ka? Nasayat mo it man ang badet. Mm-hmm. Ibagak matakin ko na ti panagpudno ni Harold kanya. O niya, impudno na ka di ti panagayat na kan? Ay, kwa man. Amok, dakkel ti panagayat na ka. Saan nakakuman nga ipasyar, noon panagayat na ka? Ganun kaya, nagkapwa ka di balay da Mrs. Robio. Kat da kayo kan Harold, tinagsarsaritaan mi. Manang? Pabor ni Mrs. Robio, asik ka, ti makaayan-ayat ni Harold. Anya? Ba nakapakaragsa ka launay? Nagasat ka, Rodessa. Wan, nagasat ka. Kasi ka ti pinili ni Harold nga ayaten. Makaayayo aboy boyain ti kinabunas ti panagdak kalagi ti pagay tatang. Adapin muskul ti panaggipida, hindi na abunuan tamanen. Dumalaang ken pagimbagan na numay siyang agriculturist ti anak mo. Nawan lakit di ti trabaho tatang. Tulungan kayo di ti talon. Kabalak pa'y morgidi. Nandulak pa'y baro. Kita ba ta? Ne. Sino ta kinlugan ni ti Dayjay? Kasla ni Harold mat Dayjay? Oh, ni Harold ngagbayso. Ang may samat. San namat akadwa ni mamana? Manya nga tatigagara na. Mabit lang tatang. Pamanganod na napatag niya baga ni Sir Harold. Talaga na imbag kayo tiday di papang mo, Sir Harold. Sayang lang, tanatay ka po iti panakatake na. Kinapudno na tata. Kaya't ni Atty. Franco nga agtandim kami inton sumarunong nga eleksyon. Anya? Mayan! Dakil dinamnamam amang ngabak. Padamday di papang mo na yung baga tao. Awan ti ambisyon ko ti politika, tata. Oh? Ipamaysa kailangan ti mang tulong kini mama. Ang mga sikaso kadagiti negosyo mi. Sige. Sige. Ituloy yung pay lang tagsasalita kinin anyas, tada papanak. Pudmati ko na ni tatang, Sir Harold. Dakkel tinamnamam ang mga bak no kas pangregan. Makatulong aklat ta iti sa bali awagas. Sana ka makapagbayag, Ananyas. Pimasyarak lang.
Ano ti ko naman anyas? Pimasyar iti balayo ni Harold. Wen, ngam sana nagbayag. Nakisarsarita labi. At ako makayat ko nga'y bagakin ka. Saan ko masabali ti pagawatam, ha? May papanikan niya. Saan ko kumaapakabasulan ti susurot ko manen ken kwa na? Anya? Diyak namin kaya tamabainan. Saan ko maharumbang? Taagayan ayatan. Numuna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanyak. Kasano nga rodita? Pangasim, saan ka kumangak panunot iti sabali? Ngamin, si kamot kay ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngam naimbag a tao ni Harold. Kanbak nang da. Please, saan ko kumaatagibasitan ti kinataom? Tiyak malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Numaamuan na nga gayan ayatan. Saan ko kumaapakabasulan? No simburutak manan ken kwa na. Anya? Diyak ngamin kaya tamabainan. Saan ko marumbang? Taagayan ayatan. No muna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanya. Kasano nga roditan? Pangasim, saan ka kumangag panunot iti sabali? Ngamin, si kamot te ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngam naimbag a tao ni Harold. Kanbak nang da. Please, saan mo kumaatagibasitan ti kinataom? Diyak malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Numaamuan na nga gayan ayatan. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Yeah, my love knows where you belong. Naimbag ta nalagip ko adagos kat sinublik dayto ya kwintas iti kwartok. Nangina ti inggatang ko iti daytoy. Saan ko pa'y akayan ayat? Ngam napanunot kong isagutan. Ni Ananias ti rimwar iti balay dagiti agkabsat. Sinaruno ni Rodessa. Naginigam da iti ima. Anya ti kayat asawan da itoy. At tinasayat pa'y. Darasak ti lumugan iti kotsek. Sakbay amadlawdak. Masapul ang makapanaw akon. Anyas, ti kotse. Kasla nagkapumot dito eh. Mabit lang. Malasin ko na di ako siya. Samot Harold yan naglugan. Anya? Oh, Ananias. Kunak man nun nakapanaw kan. Adda ka pa'y matlagayam dita. Manang? Adda nadlaw kong andar ti kotse. Iso adi nardaras ko ti rimuar. Nakadayo na, Manang. Ah? Ananias, apa di ka matimtimak? Sige. Ipagpagnatlangan. Bareng adla masabat ko apagluganan. Sa anak lakit yan nagbidto, Rodessa. Dito isangot ti balay ti naggapuan di kotse anang nagkuapid manaw. Ha? Ni Harold nga tanatpay sa tayjay. Ti amok ni Harold ti kasarsaritam. Saan mat? Tanimot gayam Ananias ti kadwamitay di tiruar. Kunakman no iti balay dapatit kan Rodessa ti naggapuam iho. Iso anarabian ka nagawid. Apay kasta ti langam, nakaliglitay ka.
Mama, Ada ka di problema? Ay, mapit lang. Anya day ta akahita. Anya't linaon na day ta. kwentas mama. Isagot ko kumaday ito'y kini Rodessa. Apay, kaayat-ayat mo ka din ni Rodessa. Inaklo na ka din di panagayat mo. Saan pa'y mama? Ngam napanunot kong isagutan ni Rodessa. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kinkwana. Oh, talaga ka ay ayat ang unay-unay ni Rodessa. Nagdiretso kay Gibalayda. Kalpasan anagatang ko dahito kwentas. Ngam, saan akon nga nagtuloy. Kalpasan anakitak ida. Iti kaayan-ayat na itirwar. Adan kaayan-ayat ni Rodessa? Nakitak tinaerot apa naging niggamda iti ima. Kaya't nasawan, agayan ayat dan. Harold, apay adito'y tinangawisang kanyak. Napinpinta sa pagpasyaran dito eh. Di nga men Rodessa. Aglalo no, tikayan ayat mo tikadwam. Ha? Wan gayam. Adda kayat ko nga isagot kin ka. Awatem. Ha? Anya da ito eh? Lukatam. Tapno maamuam. Sige. Ha? Kwintas. Nagbintasan na kwintas. Nanginalakit di pa ng gatang iti daytoy. Isagot ko kumakin ka dayta idirabi. Uray, santa pa'y nga gayan ayat. Tanda dayta, tinapod na panagayat ko kin ka. Napan kay Jebalay idirabi. Uwen, imayak. Ngam saan ako na nagtuloy. Kalpasan ang nakita kayo kini Ananias. Anya? Saan naklakit diya nagbigdot iti nakita. Kaayan ayat mo ni Ananias. Saan ka di? Ha? Saan ka kuman nga agulbod kanya? Maawat ko, tipan nakapaay ko. Kaya't ko pailang isagot dito ay akwentas. Harot? No dito ay akwentas, ti diyo pag kinaawatan. Manipod iti tapaw ti bantay dito ay a resort. Ibal lang mo dito akwentas iti baba. Girl, I need you. I need your love. Nagdardarasa kon ngay may. Gaputay nyawag yan ang patagtibagayo kanyak, Mrs. Robio. Talaga na patagtibagakan ka ba dit? May panggap ka da Harold ken ni Rodessa. Huh? Anya ti may panggap kadakwada. Dimtang ni Harold idirabi analiday. Igam na ti kahita ti kwintas nga isagot na kumakin ni Rodessa. Anya? Nakadano na ni ti balayo idirabi. Saan na nagtuloy? Kung nagtupay kat. Saan ka nagbiddo ti tinanggag ko nga ongor ti lugan ang nagsardang iti sango ti balay mi? Uray saan nakanupay akayan ayat ni Rodessa. Kaya't na ngay sagutan iti kwintas ti kapsat mo. Tapdo maiparik na tinalaos a panagayat na ken ni Rodessa. Idiri mo arak. Saan kon anak kita ni Harold?
Gaputa saan na nagtuloy daytoy, kalpasan na nakita na ni Rodessa, kanti kaayan-ayat na itiruar ti balayo. Ha? Ingatanan niya, sti bagpakana. Sino ka no tinakita na, ma'am? Saan nga ibaga ni Harold? Pabura ka ni Rodessa ti makagasat ni Harold. Ngam, sayang, at damot gayam kaayan-ayatnan ti kapsat mo. Kapampanaw lang ni Badet. Tanda ni nagdanon kayo ti balay. Nagkapuam ka ti, iho. Kay tultulnog ko ni Rodessa igibalay da, mama. Anya? Kunak man no naupay ka ni ti panagara mo kan ko na, iho. Kalpasan anamuam nga addan ka, yan ayat na. Inawis ko nagpa-share iti resort, mama. Anya? Kas jay ti kinasinaw ti panagayat ko kini Rodessa. Nimbag tulaang apakalaglagipan na. Talaga nasingpat ka, anak ko. Agap, asino ka ditibag pagabakayan ayat ni Rodessa? Am-am mo yung unay, mama. Makla at kalakit di na maamam. Asino? Ni Ananias. Anya? Ti anak ti Manalon. Oh, may sala na ko rapay tinangati ukan ka. Nabit ka no pa'y anagayan ayat da, mama. Saan ko pa'y naipod no ti panagayat ko kini Rodessa? Oh, saan ang mabalinday to, ye? Nagasat ni Ananias, mama. Umapalak. Masapul nga awatak, tipan nakapaay ko. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Nagpintas da ito ya kwentas. Nanginalakit ti da ito eh. Makonsensya ka mang isuot iti da ito ya kwentas. Amangan ngamin na masair tirik na ni Ananias na makita na. Dayawat, ti kinapudno ni Harold iti panagayat na kanyak. Raamak ti kinapakumbaba na. Urepak na. Rodessa? Oh, Kasalita ka man? di man ang patet. Kasla makaungot mo titibak na. Apay nga ta. Rodessa? Manang badet, sana nakatrang ka ti ridaw, sumrek kay latan. Nagapo aki di balay da Mrs. Robia. Agpudno ka man kanyak. Agayan ayat kayo ka din kini Ananias? Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Tanakita na kayo ni Harold. Manang, Amok, nga amom day ta. Tanagsarita kayo kini Harold. Maag ka Rodessa. Nuniki din Ananias ti ayatem. Sa anak kaya man nagbidot. Kotse ni Harold tinakita tayo di, kat naggapoy ti balayo. Wen Ananias, saan ka nun na nagtuloy? Gapo iti pan nakakita na iti pan nagkinipin ta. Ket impapanan nga agayan ayat ta. Saan ko pa nakasarita ni Harold? Analangan ti may bagbaga na may panggap kanya. Awan mo ti problema ka ni Harold. Nasingpet. Rodessa? Saan ko maamasair ti riknam iti panangdayaw ko iti kinasingpet na. Si Kati ay ayatek. Kat naaklunan ti pan nakapaay na. Nataknang ni Harold. Baknang ngam napakumbaba. Wen, ni manang batit ti problema ta. Sana pabor iti relasyon ta. Ngamin, ni Harold ti kayat na apakiayan ayatak.
kwintas. Nanginalaki din ito eh. Saan nga ta, aday ito'y, ti kwintas nga imbaga kanyak ni Mrs. Rubio? Nga isagot ko man ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Inted ka din ni Harold kini Rodessa. Apay nga da dito eh. Apay nga da ka dito kwarto. Kunak na da ka itayan. Sana nakatrang ka iso simril kaklatan. Nga maawang ka magkayam. Naggapwam. Ha? Saan ka nga agulbod? Nagsarak kayo kini Ananias? Manang, maawatam ko mamat ti marikrik na. Ni Ananias te ayatay. Maag ka. Awan sirbi ti kinasirib mo, Rodessa. Diyak pa nga minasango kinasarita ni Ananias kat. Ayabam to mankit di dito'y balay takasaritak. Manang, anya ti pangpanggapam. Saan mo nadamagan pa eh? Unkayam, apay dito kwintas. Insagot ni Harold kanya. Oh, makitam, ti panagayat na kan ka. Itilaksid, ti panakaamo na nga adan ka, ayan-ayat mo. Sinagutan na kapailaang iti kwintas. Talaga, tatadakalan dagiti baka tarakan ni Ananias. Nawawalat da, tada parsyak da mistiso. Minupulid ako nakuma. Unay mo ti panagsasaokon. Kanya aparsyak. Nagagat ngagtartaray ko iti dingwan ti anak ko. May samira na lang ta. Urayan na trabaho na. Nagsardo nga kutsi, iti batog tirwangan. Ni Mrs. Rubio. Tulungan ditoy. Istong! Mrs. Rubio. Ada ka din ni Ananias. Mrs. Rubio? Iso na itong dimsagi di tricycle. Ananias, mabaling ka diya makasarita ka. Dumanan tayo iti unag, Mrs. Rubio. Anya pati gagara na kanyak. Amom lakit iti gagara no nakapagsarita kayo ni Harold. Saan kami pa nagkita, Mrs.? Apay ka di? Diya ka mo no kasadong ibagakan ka na ito eh. Nakababain man ng nagribalan nyo ni Rodessa kat sika ti kinayat na. Gabotas siyak tayo ayatan na. Naturad kang agsasao. Kasla kayat mo pa'y tagpanakal kanya. Nagubsang ka. Sa darumpang atutupan ka. Si papa kong babaak ngagpakawan ka na kayo. No maditi panagsad ti ibagak. Anya ka diti gagarayo kanyak. Adada may bagay ni Harold apara ken ni Rodessa. So ano mabalin, si kalangan ti agpabusoy. Anya? Dasing pati anak ko. Imalalatay kiday di mayor nga amana. Amo ka naragsakdan to kini Rodessa no isuda adua ti agkagkasa. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi... Nakapanawan ni Mrs. Rubio. Siyak mo ti makisarita king kaanak ko. Nangag ko tinagsaritaan yung sa anak ka nakibiyang. Tan? Naimbag lao na yung tao dahil di Mayor Rubio. Adot na tulungan na. Amok na ito, tatang. May san ni Rodessa karag tinaik ka ni Tigundaw yung makapagadal. Aging gay tinapagturpos na iti kolehiyo. Ken naadaan iti pagtrabahuan.
Kadimala ni Harold iti amana. Ilalaam kumati panagpagayam yo. Anya ti kayat siya asawa ni ti day tatatang. Masirib ka. Amok amay buksilam ti kayat ko asawan anak ko. Kayat siya kanya asawan. Gapo iti kinaimbag ni Harold kanyak. Gapo ta nakurapayak. Agpabusoyak. Kat isakripisyo ti panagayat ko kanya Rodessa. I love you to the moon and back, and I will keep you. Nakadanon tandi ti balayo. Ngam, aglamlamis na iti dakulap mo. Ananias, Nasaysayat no sangwak ni manang mo. Rodessa, Ananias, anya tararamidan nyo di tirwar. Sumir kayo, tagsasarita tayo. Kaya't dak ka nakasarita manang badet. Saan ako nagpalpalikaw pa'y Ananias? Idi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kabsat ko. Gaputa kayat ko ani Harold, ti makaayan-ayat ni Rodessa. Tinapalabas, saanen ang nagtuloy ni Harold, idi makita na ang nagpinutpit daanan niya kan Rodessa. Impapan na nga agayan ayaten dagitoy. Nadlaw ni Mrs. Rubio, ti kinaliday ni Harold asimang pet. Kat naamuanan ti gapuna. Intuloy lata ni Harold ngented kini Rodessa ti sagot na asingsing. Nakaunget ni Badet iti kabsat na, kalpasan ang nakapagsarita da ni Mrs. Rubio. Nakita ni Badet ti kwentas. Inungtan namanen ni Rodessa, taammo nalatan ang nakipagkita manen ti kabsat na kanya Ananias. Kinasarita mat ni Mrs. Rubio ni Ananias, ken inublag ni Estong ti Baruna. Inkadeng ni Ananias, ti pannakisango na ni Badet. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti makalawas apakasaritaan ana paulwan. Daytoy asingsing. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. I've loved you for a long, long time. Nakadanon tandi ti balaya. Ngem, aglamlamis na kiti dakulap mo. Ananias, Nasaysayat no sangwak ni manang mo. Ananias, Rodessa, manang, anya tararamidan nyo di tirwar. Sumrag kayo, ang tagsasarita tayo. Kaya't nakasarita manang Badet. Saan ako nagpalpalikaw pa Ananias? Taidi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kapsat ko? Gaputa kayat ko ani Harold ti makagasat ni Rodessa. Namnamag amangag kulay takada kayo. Idi pa laeng. Nadlaw kon. Asan kay apabor iti panagaram ko kani Rodessa. Naimbagtamom day ta. Nanumuak unay no may diligak ni Harold. ngam, sikat ay ayat ka Ananias. Rodessa, mapan kay ti kwartom. Kayat ko adwa kami lang kan Ananias ti agsarita. Ngam, manang, Sige Rodessa, tong palam ni manang mo. Nasaysayat nga agpaiso. No dua kami lang agsarita. Nalapit saan nakamaawatan no apay ani Harold ti kayat ko apara kini Rodessa, Ananias. Saan nakaputa may saak nga ambisyosa. No di kat kita akti pagimbagan ti kapsat ko. Amok day tamanang. Pudno anak ko rapayak. Ngam adamat na turpos ko nga adal. Kan nagtabtrabaho Saan laday ta, Ananias? Ado ti pakaarusak ta ni Harold. No kinasimpet ti sapsapulan ni Rodessa. Kasta akmat.
Kan amok mat at talaga anay baga tao ni Harold. Nasaya at tamom dayta. Ngem saan lang adayta. Gapot tadakkel ti utang mi anay bag anakam iti pamilya da Harold. Dayta ti may saga po na. Tanusan aga po iti day di Mayor Rubio. Jack lamon, nanya kumama ti nagtungtong palang ti biyag mi. Malang padet. Sapay ko matamaawatam dayta Ananias. Nupod no ay ayatam ti kapsat ko. Nakasagana ka amang isakripisyo iti bukod mo arik na, para lang iti pagimbagan na. Mama, saan arumbang tinaramid yo? Saan kumaada kayo kinimanang badit, ti agtulag? Harold, Saan aktumatlangan na ragsak? No saan asyak tay ayatan ni Rodessa? awan tiga po na asaan na ka maayat ni Rodessa. Awan ti mabalin tayo. No ni Ananias tay ayatan na. Wah, talaga na ipagkatao, iyo. Imala ka iti day di papang mo. Saan ko kayat nga aramatan ti kinabaklang tayo, mama? Tapno lang magunod ko ti kayat ko. Sikapay kit din tag sakripisyo. Inbilang kun agayam ni Ananias, mama. Saan akin naman naging bubukod, timang dadaal iti kinasingad mi. Agpagpakaasi akin ka manang patet. Maawatan da kuma. Saan mo kumamot alapdan ti pagragsaka? Rodessa, saan ka kumangagbalin na maag? Ni Harold ti parakan ka. Kitkitak ti pagimbagam. Ngam ni Ananias ti ayatek manang. Awan ti gapo na adi mo masursuro nga ayatin ni Harold. Adu ti pangatiwan na ni Ananias. Manang, Oh, anyat pagsangitam. Nagasat ka ta si kati ayatin ni Harold. Laglagi pam. Adu ti utang ta na yung pag-anakam iti pamilyada. Saan ta ama kabaybayan? di na kumamot konsensyahan manang. Bigbigag ti utang ko anaim baganakam kada Harold. Ngamsan kumaaday ti makalapad kanyak iti panagragsak ko. Kat pakaragsakan mo ti bagpagak. Denggan na kumarode sa atin ko ha. Tingitingam anayin bagtarignam. Agpanunot ka. Saan kantong agbabawi? No ibawing mo ti panagayat mo kani Harold. Girl, I need you. I need your love. Siriring kay pelagaya mamasang pataktatang. Inururay na kadi. Madlaw ko analiday ka. Sa anak lakit di ngagbindot. Naggapo ka iti balay da Rodessa. Kinasarita nagtikapsat na may papanikayan ayat mi ni Rodessa tatang. San ka di pa'y lang nga makaanay ti panakisarita ni Mrs. Rubio kin ka. Laglagi pa mamakital-talon ta kanakwada. Sa nakaskarina nga isakripisyo klatan ti panagayat ko ni Rodessa tatang. Kasanon ni Harold. Kasanon no kasarita na kamot. Tang, Oh, san ka amabayin kinkuana? Ipagpagapumla kuman iti kinasayada. Nupay adda kinasabrak ti ugalin Mrs. Rubio no minsan. Anda mariribo ka na, kadagitang ibagbagayo kanyak, tatang. Sige. Mapan ka maturugan, tabno makay nanaka. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Ananias, amok nga may nakakinasarita ni mama.
Saan mo apang panunutan? No anyaman dagit imbaga na rin ka. Harold, Pudno ngay ayatak ni Rodessa. Maawat ko asikati ay ayatan na. Wen, maawat ko ti panakapaay ko. Kablawan ka. agamanat. Saan aday ta ti mangdadaal iti panagpagayam ta? Saan mo pakananagan ni mama? Tinubngar ko tinagsaritaan da kini manang balit. Mabainak unay kan ka, Harold. Naimbag ka at tao. Sa anak tumatlangan na ragsak, na mapilpilitan ni Rodessa, ang makiayan ayat kanyak. Nakita kayo idi, ana erot ti panagpinutpat yu iti ima. Nailasin ko ini ti Kotsem. Jak impagarup ang nakita na kami gayam. Ita lang ang may bagamday ta kanya, Harold. Gapo iti na imatangak. Ingkadang ko ngagpabus uyak langan. Kablawan ka manin. Nabang ara na kiti day tangay bagam. Naimbag ka agayam. Oh, apay ngagluluwa ka. Saan ka kadi amaragsakan iti dati apan nagkita ta? Naragsaka ka na niyas. Nga malitayanak. Gabukan ni manang batet. Kaya't nakapilitan na lipatan kalangan. Tapno nawaya ni Harold nga karam kanya. Saan kan nagladingit? At na pintas ng ipadamag ko ken ka. Nagsarita kami kanya Harold. Anya? Maragsakan kalakit di iti day ti ama-amwam. Inkarina kanyak as saan nan asingaan pa'y ti ayan-ayat ta. Kasta ka di. Naimbag a tao ni Harold. Saan na akayat amadadahal ti panaggayam mi. Gapulangi ti panagribal mi iti puson. Agyaman. Makasangit akiti daytaan amwak. Ananyas. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling. Anya ti kunam, Harold. Apay nga inarabit mo dayta. Saan arumbang asika tirimok ba? Mama, saan aga po tabak ng tayo? Nangatulauna yan ti panagkita tayo iti biyag tayo. Saan akayat day di papadayta? Anya? Saan ko akayat at agikwaan ti saan ana ikari para kanyak? Sa anak tumatlangan na ragsak, napilitak nga ayatan nak ni Rodessa. Nasingpet ka, iho. Ang mga nukat katawan na tanyanan niyas. Tayong kapay kat nagpakawan kan ko na. Saan ko man aday tatipan panunutan niyo pa'y mama? No saan man ani Rodessa tinaikari para kanyak? Makasara kakto iti sa bali. Naglaing kan Rodessa? Ita kala asumangpet? Napnapanan nyo kadimanan kan Ananyas. Ha? Manang, anya ka diti pang panunutan? Rodessa, talaga ka dyan natangkan ti ulong? Saan na kon nga ikan ka no? Agpakpakasyak kan ka manang. Aklonam kuman ani Ananyas tay ayanak. Noon niya launa yung tinakitam iti dadya a tao. Isardeng mo kuman nga idul-dul-dul ni Harold kanyak. Nakapagsarita dan kan ni Ananyas. Anya? Sakbayan nagsarita dan. Nakasarita ni Harold ti inana. Oh, sana po no rayta. Girl, I need you. I need your love.
Oh, naibagagaya man ni Rodessa daytakan ka. Wan, puno. Naibag-unay ni Harold. Kasana kayat nga tiltibagi na kin ni Rodessa. Ininto tamo na ani Harold ti ay-ayatan na. Mabain ako na kayo, Mrs. Rubio. Badet, nautob ko asan arumbang dagiting pagpagak kini Ananias. Anya? Kaya't ko nasaya at kami iti imatang dagiti tao. Saan ko pa yan na ibagaday tuikan ka? Alalukuyak ni Harold at umaraya a mayor iti sumaruno nga eleksyon. Maragsakan para iti dayta. Amok, dakkel tinamnaman ni Harold ang mga bak. Gapoy ti day di asawa yo. Sayang nga Rod. Nagmayat kumano isudakin ni Rodessa ti agkakasat. Bayan nyo, alukuyak lata ti kapsat ko. Anya? Kababayan na ko ma. Gaputa kasla idaldal ko ti kapsat ko, iti anak yo. Mawatan ka? Naimbag ni Harold. Iso babalawag no apay asaan na nga irupir ti panagayat na kin ni Rodessa. Saan na mapalinda ito eh? Masapol makapanunutak iti pamuspusan tapno agsina darotes sa kanananyas. Apay kit din at Jack aramitan. Naimbag ta nalagip ko tayo chay. Kitayak lang no sana makagura ni Ananias. Kat isunton a mismo ti mangisina iti kapsat ko. Lading itaklangan da itong aramitak. Mabali na kakuradak to. Ngam pagimbakan matlang da ito'y ni Rodessa. Kunak na datalaan. Madanon tamot gayam ni Harold iti dayto ya restaurant. Sapay ko ma. Tasaan na ka makasinga kada kayo kini Ananias Rodessa. Siya ka mismo. Tinangkid daw iti daytoy apa nagsasamo tayo. Anya? At ibaga ni Harold kadata, Rodessa. Manipod idi na amuak nga agayan ayat kayon. Ingkadang ko alipatan kan, Rodessa. Ngam, kayat ko ti makipagayam kada kayo. Agyaman ako na, Harold. Agyaman na, Harold. Excuse me. Sumbatak labi iti awag ni Mama. Hello? Kauawag ni Atty. Franco. Kaya't makakano abakasarita. Kaslaan mo kunti ibagana. Nagsarita tayo idin. Patgam kumalaangan tikit daw na makisarita kan ka, iho. Hapay, sa dino ka diti ayat mo? At daak dito restaurant, Mama. Kaduak da Ananias kan Rodessa. Urayan dak lang ang makasangpat di tabalay, Mama. Isunton ti panagsarita tayo. Isumod lagaya masan ka nakita iti kwarto mitay. Imuna kagaya mo dito italon, anak ko. Parbangon pa lang itay makapuutak tatang. Naridam ka talagang agriring. Sana kami na nakaturog pa eh. Itay manggapon nga aglawag. Imaya ko ni titalon. Hindi pa ilarabi anadlaw ko anaragsak ka. Talaga naragsakak tatang. Ngamin, nagsasango kami kada Harold kan Rodessa iti restaurant. Kat impanam naman na asaan nan asingaan ti kayan ayat ko. Diya ka mo narumba nga maragsakan ak. San tayo nga mo no anya ti sumaruno ang mapasama ka anak ko. Nadlaw ko anapod no ni Harold kadagiti imbagana tatang. Saan lang nga nagbayag ti panakisarita na kada kami, tay nawagan ni Mamana. Kaya't sa ngamin ni Mamana nga agtaray a mayor inton eleksyon.
Banag ko na, saan na ka nga inggan ni Atty. Franco nga lukuyan? Tapno manugot ka lang ag kandidato a mayor. Nagsarita tayo idiin, mama. Awan ti isam ko iti politika. Kaya't ko asurutem titugot day di papam. Makapagserbi aklat ka no kayat ko. Iho, panunuta man ay impag. Wen kayam, talaga ka di ngayon suko mo, di panagayat mo kin ni Rodessa? Sakbay masaktanak, mama. Amang ano anya pa iti mapanunot kong aramidan. Manglipatak-laangan. Kunak no nagkuyog kayo manan kini Rodessa. Saan pa kami na nakasangpat? Naladawak kami na dimanon iti opisina da. Amang ano sinuko ni Harold? Manang panet. Apay akas ta ti panangkitam kanyak. Saan kumat kidya sigurado? Mabit lang nga. Adala kiti kwarto na, ipakitakan ka. Kunak na nagkuyog kayo kini Rodessa, Ananias. Saan pa yung nga simmangpat? Naladawak kami na dimanon iti opisina da. Amang ano sinuko ni Harold? Manang panet. Apay akas ta ti panangkitam kanyak. Sa bagay, saan kumata sigurado? Mabit lang nga. Adalang ala kiti kwarto ni Rodessa. Ta ipakitakan ka. Nagturong iti kwarto ni Rodessa. At niya ito na chay. Maburbur siya, anak. Un kain. Napanan nga ta ni Rodessa. Pudno nga ta asinokon ni Harold. Dinto tanalpasan na nagsasarita kami. Dahito eh. Kwintas? Apay na ito kwintas manang badet. Napinta sa kwintas niya. Amom, nangina ting gatang ni Harold iti dahito a kwintas. Insagot na ka ni Rodessa. Anya? Amangan no pagaro pa mga gulol budak. Ngagar aramidak iti rason. Tapno isinam. Tilang kayat ko panunutan, Ananias. Apay nga inawat ti kapsat ko dahito a kwintas arigkalo ni Harold. Idinto tagayan ayat kayon. Awan nga ti panagayat na ka ni Harold. Saan ka makasao? Saan ka ti apodno ti kinunak? Kagapgapo lang ni Ananias dito'y balay manang badet. Apay nga dakin ka ti kwintas. Impakitak ki ni Ananias. Anya? Imbagak kan ko na nga insagot ni Harold daytoy kan ka. Apay nga ibagam dayta ka ni Ananias, manang. Apay akas lamabutin ka. Siguro, pudno ti imbagak ki ni Ananias, sanya. Nga, anya manang. Kastoy, agayan ayat kayon ka ni Ananias. Ngam apay nga inawat mo pailaang dito a kwintas. Saan nga ta nga addamat panagayat mo ka ni Harold? Manang. Pagduado am ka di tarik na, Rodessa? Sana po no day manang. Kapsat ka. Nga maapay akas Twitter aramidam kanyak, manang. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Hindi pa ilang oblagan ka. Itanya tinaduktalam. Tatan, jak kayat akad nga ni Rodessa. Aging iti jak makasarita. Kayan ayat nakangam apay nga inawat na tisagot ni Harold kinkwana. Tatan, Apay nga inlimod nakin ka. pangasing. Saan nyo ko mga adari ribukan ti panunot ko? Agpanunot ka kumahaan na imbag, anak ko.
Ulitak may baga ka na kayo. Masapo lang makasarita ka mismo ni Rodessa. Ay ayatek unay. At agtalikak ken ko na. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling Ananias, pagkawanan ko. Pagtangit ka ngayon marakop kanyak. Apay ng pakawan ka kanyak. May panggap iti kwintas ngayon pakita ni Manang ken ka. Naklaatak nga ro di tinamak ken ko na. Iso nga ron yak pagpakawanan ken ka. Sorry no yung limit ko. Saan ko maaday tati pagdua-dua ang kanyak? Nga dapay kayat mong ilawlawag kanyak. Dumngag ka. Imbabawi ni Harold nga itid kanyak ti kwintas. Kalpasan na nakita na, kinamuan na nga gayan ayata. Intid na matlahan kanyak. Kastanda ka no, ti panagayat na kanyak. Anya? Saan ko maaday ta ti pagduha-duhaam, Ananias? Ay ayatin ka unay, Rodessa. Ay ayatin ka, Ananias. Kat na ito ya sing-sing. Ti tanda tinapudno a panagayat ko kay... Ananias, apayat siyak matan makita ti sing-sing iti ramay mo. Ha? Unang paso, itala amadlaw ko. Saan gaya man na kayo sa tiramay ko? Nalipatak siguro. Anya, ibagakin ka idi. Ipatag mo ti sing-sing. Asagot ko ken ka. Kastanda ti panagayat ko ken ka. Tano mapukaw mo. Kasla na pukaw mo matan. Ti panagayat ko. Girl, I need you. I need your love. Uray saan ka pinaayapan, may kalata dito balay. Ada ka din napatag nga ibagam kanyak, patet. Ada, Mrs. Rubio. May panggap dito iti kwintas. Oh. Apay da ita kwintas. Babit lang. Kasla malasin ko da ita. Saan kayo anak bidot iti pampanonoten nyo? Dahito akwintas kat insagot ni Harold ken ni Rodessa. Nakigtot ni Ananias idin pakitakan ko na dahito eh. Gaputa saan nakabalan nga isagutan ni Rodessa iti kasta ti kangina a kwintas. Saan lang nga dahita, Mrs. Rubeo? Masigurado ak apampanonoten ita ni Ananias. No awan ti pateg ni Harold iti puso ni Rodessa. Apay nga inawat na dahito a kwintas? Gaputa nangina dahita a kwintas. Amangan no dahito iti saan da pag kinaawatan. Amang itonda, iti panagsinadamatlaan. Uwin nga paiso. Kaya't nasawan. At dapay lang namnama, amabalin nga ibawing tumatlang ni Rodessa ti matang nakin ni Harold. Uwin nga preso. Tsak nadnadlaw nga awan itiramay ko ti sing-singin sagot ni Rodessa kanyak. Iso pa yung tinakadlaw. Ayan nga tanda di sing-sing. Tsak matamon nun sa dino tinangitis diswag. Ang adalaang dito da jay. Sana mabali na mapukaw. Nakalukat diri daw ti kwarto miswa si Mrega Klantan. Kaslad na sa pula. Ti sing-sing tatang. Kanya sing-sing. Nini. Mabit man lang. Jakput makitan di taramay mo. Ni Rodessa tinakadlaw nga awan itiramay ko na di sing-sing. Apay gamin na pinukaw mo.
saan ko pinukaw? Jak lang amin amo no sa dinutin ang itis diswag. Oh, Amang ano, jak napupuutan na naragrag. imposible mo dayta nga ibagbagam. Napuka mo dayta. Idinto nga... Ay naapo ay napatagdayt jay ta insagot keng ka ni Rodessa. Iso napatpatag siguron, di kwintas ngin sagot ni Harold. Anya ti kahit siya asawan. Amangan no isukad na ka, kapoy langit ti dayta. Biro kam ti singsing. Amangan no dayta ti sanyo apag kinaawatan. Ure asino mat, pukawam tinsagod na king ka. O, anya ita. Di kas lasikan tinang pukaw iti panagayat na king ka. Dayta tinagsaritaan mi kini Badet, Harold. Saan gayam nga mo ni Ananias sa sinagutam iti kwintas ni Rodessa? Anya lakit din ni Manang Badet. Saan na kuman nga imbaga dayta kini Ananias? Saan mo nababalawin pa ni Badet? Mama, kalpasan ana amuak nga agayan ayat dan. Nagbalinlaangan agagangay asagot ko kini Rodessa dayjay akwentas. Apay nga inawat na dayjay kwintas. Ang mga nadamat nalimad arik na nakan ka, iho. Saan kayo kung mga agpanunot iti sa bali, Mama? Ito na ang araw natin. Ano dito yan? Amangan no napukaw mo ni Ananias ti singsing. Ngam, anyat na pasamag. Inyunay-unay kung idikin ko na. Rodessa, apay, kasla at pa kariribukam. Manang Badet, Amok, nagkita kayo manan kini Ananias. maawatan na kumamanang. Amok, kagura yun ni Ananias. Kat, tayo tatiga po na, nga itiruar ti pagkitkitaan yun. Anya mati nagsarsaritaan nyo. Nagsaritaan nyo ka diti maipanggap iti kwintas nga insagod ken ka ni Harold. Nagpakawan akon ka ni Ananias. Apay kung magpakawan ka kankwana. Iti anya aga po. Gapo ka di? Taadamot pasat ni Harold, tita puso? Manang pang-asim. Saan mo kumamot na nariribukan ti panunod ko? Ay ayatek unay ni Ananias. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Ananias. Naamuha kon ti maipanggap iti panang pakita king kanimanang Badet. Iti kwintas nga insagot ko idi kini Rodessa. Harold? Isu nga ingkadang ko, akasarita ka. Dua talaang. Ha? Imbabawik nga insagot kini Rodessa dayjay akwentas. Kalpasan anak kakita ak iti pamanaknak nga agayan ayat kayon kini Rodessa. Napanunot ko nga itad matlakin kwa na dayjay akwentas. Tapno ada pagalaglagipan na. Nga itid na minsan apasat tibiyag na. Kit nagayatak itinapudnukin kwa na. Akwek. Naklatak iti makitak na di akwintas. Kaya naamwa ka nagapukin ka. Dagos asimiplot iti panunot ko. No niya ti panggap ni Manang Badet. Anya dayjay. Kayat nangagsina kami. Tasikat ti kayat na apare ti kabsat na. Saan ko akayat nga idaldal ti bagik kini Rodessa? Diyak kayat amapilpilitan laeng. Amang ipadag kanyak. Baknang ka. Ngam nasingpat ka, Harold. Nawaya ko maama-aramid mo amin na kayat mo. Tapno matagi ko ti panagayat ni Rodessa. Saan ko akayat nga aramidan dayta? Inayat ko ni Rodessa. Ngam saan ko akayat?
asyak ti makagapu, amarakrak ti ayan-ayat yo. Girl, I need you. I need your love. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Harold. Apa nagbalin ka matan amaag? Saan kayo kumamat nga agsao iti kasta, mama? Makaanay kumanday di akwintas amang dataal iti ayan-ayat daanan yas kan Rodessa. Saan ko akayat agundawayan? Malagip ko pa ilang dito imbaga kanyak ni Papa. Oh, Ado ti pagwadan, ana ibati day di papaking ka. bagay mo kumatalag ka ti Mayor. Iso ano umay manan ni Ator ni Franco, umanugot ka kuman, iho. Napanmanan di ti saritaan tayo, mama. Pudno tim bagayo itay. Adda amin kanyak ti gundaway. Ngimjak kayat nga addan tulaang amasaktanak. Awan ka po na, adi na ka masursuro nga ayatan ni Rodessa. Inulit yumanan nga ibaga data. Kasanon, no saan nak amasorsuro nga ayatan ni Rodessa. Amangan nagpong tutak. Kat saan tumatlang anaragsak ti panagdin namin nga agasawa. Nagsarita kayo gaya man kan Harold. Talaga na imbag, imala iti amana. Tatang, Ngamapay ang naliday ka pailaang. amok ka sa anak lata anawaya amang pasyar ka ni Rodessa iti balayda. Ngam, dapat dakdak ka na problema, tatang. Ti Singsing, Saan mo nabirukan? saan pa nga Rod? Ang mga nunapukaw matan. Sa anak ngagpakita ka ni Rodessa, aging kay tijak makita na di Singsing. No saan mo ang mabirukan? Di ba ikat pulusan, adi kayag kita? Pagtungpalan na data, agsina kayo. Kat mapan ken ni Harold, kat isuti makagasad na. Masapo lang mabirukak di Singsing, tatang. Wan, kinasarita ni Harold day jay nga ananyas. Idinto na pintas kumanday taagod taway na. Talaga na singpiti anak yo, Mrs. Rubio. Bagay na launay tag Mayor. Iso nga ruti bagbagakan ko ana. Ngam oray pa eh. Saan ko lata maawat ni anan niya sa paray ti kapsat ko? Iso nga ituloy ko. Ngay pamuspusan ti panagsinada. No agsinada, mabalin amariing tinamdaman ni Harold. Kat ituloy nan tumatla ti agaram ken ni Rodessa. Ito na ang araw natin. Ang araw... Madlaw ko man, Rodessa. Kanain mo tinamasapa ka sumangsangpat. Saan kayo ka din nagkita ka ni Ananias? Nabayagan na saan kami ang nagkita, manang. Uy, nagpaiso. Apay mata na saan nagparang ni Ananias. Aguray ka. Adan sakit di saan yung anak kinaawatan? Agasem? Maibturan na di nakamakita? Amo namot nga mila saan anawaya amang pasyar kanyak, manang. Uray no sa anak apabor iti ayan-ayat yo. Ibturan na latta ko mati pa ng pagpabain ko kankwana. Takasta, tinapudno nga agayat. Ananias, kunak na maibturam adinak makita. Namanon nga aldawa saan ka nagparparang kanyak? Pakawanan na ko, ma.
Anya ti kaya to sawan day ta panagpakawan mo. Jak pa nabirukan ti Singsing. Anya? Napukaw mo ti Singsing. Girl, I need you. I need your love.